Ajmo dalje, broj 106, Nikola Andrić, Luna Čavkunović iz kluba Dare to Dance Beograd. Aplauz, aplauz, aplauzi za par pod rednim brojem 107, Robert Nemet i Marija Paola Mitrović Riveros iz Fiesta Novi Sad. Zatim broj 108, Martin Radulović, Maša Radulović iz kluba Beo Dance Beograd. Redni broj 109, Mihajlo Stojković i Maša Đorđević iz Latino Dance Beograd. I broj 110, Aleksandar Vidović i Anastasija Pejević iz kluba Ritmo Latino Novi Sad. Vreme za njihovo finale. Dakle, finale omladinaca u latinoameričkim plesovima. Društvo, podijum je vaš. Ajmo jedan veliki aplauz, bila je ovo samba, kako vam se dopada društvo? A sad ćemo da vidimo kakvi su omladinci kada je u pitanju ča-ča-ča. Morat će ovo da bude mnogo jako, ipak je ovo finale. Svaka čast, stvarno svaka čast, ovo je bio ča-ča-ča, ajmo jedan veliki aplauz za naše takmičare. Ali nemaju oni nešto mnogo prostora za odmor, jer ono što sada sledi, što ćemo vidjeti kako oni rade, to je rumba!
Svaka čast, odlična rumba, a sada sledi ono u što uopšte ne sumnjam da će oni biti odlični, ovde treba strast, ovde treba da bude onako jako. Paso doble! Svaka čast, omladinci, bili ste fenomenalni, svaka čast. Publiko, vi uživajte, ajmo jedan aplauz podrške pred Jive. Well, look at that, oh, we. Look at that, oh, we. Oh, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine, fine. She's so fine, yeah. She's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl you ever wanna meet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ripety, the kind of girl you ever wanna meet. Well, have you ever seen a girl for whom you soul you give, for whom you fight for, die for, pray for God to look? Cause she's so fine, she's got just what it takes. She's really fine, the kind of girl you ever wanna meet. Oh, 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 oh. Betty, the kind of girl you ever wanna meet. Betty, the kind of girl you ever wanna meet. Betty, the kind of girl you ever wanna meet. Bravo omladinci, dakle kao posljednji ples gledali smo Jive i to bi bilo to što se drugog finala omladinaca u latinoameričkim plesovima tiče. Pozdravite ih još jednim velikim aplauzom. Ali stvarno ste bili odlični, bravo, bravo dečice. Finale, omladinci, kombinacija 10 plesova. 6. mesto pripalo je paru broj 105, Kosta Đermanov, Mina Maslarić iz Allegro kluba Novi Sad. Ajde dalje. Aplauz za Kostu i Minu. Mesto broj 5. Evo ovako, zauzeo je jedan simpatičan plesni par, oni su na svojim leđima, tačnije momak iz tog para je na svojim leđima nosio broj 107. Oni su Robert Nemet i Marija Paola Mitrović Riveros iz Fieste Novi Sad. Pozdravite ih slobodno aplauzom. Zatim mesto broj 4 pripalo je paru pod rednim brojem 110, Aleksandar Vidović, Anastasija Pejević iz plesnog kluba Ritmo Latino Novi Sad. Aplauzi za njih. E sad napetost počinje da raste. Tako je, sad smo došli do toga da proglasimo prva 3 mesta. Evo ovako, na 3. mestu, onako poznato kao bronzana medalja, na 3. mestu.
koji je bio pod rednim brojem 108. Oni su Martin Radulović i Maša Radulović. Klub naravno Beodance. Bravo, bravo za našu bronzu. Dakle, to je mesto broj 3, omladinci kombinacija 10 plesova. Mesto broj 2 pripalo je paru pod rednim brojem 109, Mihajlo Stojković, Maša Đorđević, Latino Dance Beograd. Pozdravite ih jednim velikim aplauzom i nekako već naslućujete ko je osvojio mesto broj 1. Hoćemo ovo zajedno. Evo ovako, ja ću da kažem samo koji je klub, ti kaži i njihova imena. Evo ovako, prvo mesto zauzeo je plesni par iz kluba Dare to Dance, a oni su Nikola Andrić i Luna Čavkunović, par broj 106. Pozdravite ih velikim aplauzom. Dare to Dance, klub na mestu broj 1. Bravo, bravo i za Nikolu i za Lunu. Pa ne može da bude drugačije kad Ivan Mileusnić, koreograf i trener. Svaka čast. Svaka čast. Pozdravite ove sjajne omladince aplauzom još jednom. Dakle, kada su u pitanju omladinci u kategoriji kombinacije 10 plesova, još jednom kažemo, dakle, Nikola Andrić i Luna Čavkunović iz Dare to Dance-a. Svaka čast, evo fotograf samo da uslika sve ove ekipe, bravo, bravo. Ajmo jedna grupna fotografija za uspomenu, bili ste sjajni. Pozdravite ih, molim vas, još jednom velikim aplauzom. Kada su stariji omladinci u pitanju, dok se ovi mlađi slikaju, stariji omladinci, naravno govorimo o standardnim plesovima, državno prvenstvo je u pitanju. I da krenemo odmah kod mesta broj 6. Na 6. mestu. Ovako, na 6. mestu našao se plesni par. Sad će da omladinci da nam naprave mesta. Ajmo da ih pozdravimo još jednim aplauzom. Omladinci su nekako to i najviše zaslužili. Jesu mlađi, ali bore se ko seniori, da ne kažem ko matori.